ya Azimio la Umoja nera tabata na chikampeni wano niko bago chiko chitindia na Raila na ikuwe kanetoka tawana sasa si farasi mbili ni farasi na punda ni farasi na punda abantu babere ni abantu bale strong siasa du kera ko moliga limo sikeruto igabeta shaped politically chinga kichumo sike moi serikali yo mosike moi at that time serikali elia nera ya sibete Raila Odinga nero ya mubegete jela nechina chichi sera chiabo bakonia kero saizi bakurutera namangana siasa Raila agagoteba no muntu taramanya ninki gosiberwa ogosibwa sajela singinjo gosiberwa Kenya na Ruto nero teba no muntu yotaramanya boli korara njara ninki asengenjo ni gabeta serikali imiaka yonsi badikero kurigeria abantu ababere akorra ba exchange roles during that time Raila garenge kwa siasa mune opposition very true korusiko Ruto garenge inside sengenjarenga serikali saizi as we speak karachi campaign yechikenderete saizi Raila rasa serikali. I remember one time about Raila Odinga rara mikirengo birwale chikura. This is what Ruto is saying now. This is what Ruto yani chirol chiaba chibona chiachakire go nada at the same time usakuri ile karbo sibaira netia masakara sekiombe kibo chone chimbebe ja Iebc ebintu mbire chinkwa na chiama chama itikobwekana to some extent Iebc njaba umeranetie asebirengerelio ekigera Ruto na hata geta Iebc yere senga na kigo chikora mangana transmission ya results at the same time naro Raila nerega kubuli ntu nekyo but Raila era tebetenga bono Iebc niete kerego korege ikaro bachikumera na bonsi enda Iebc verera sobo imenga nga kibago chikora mangana ya matokeo naro cheche bukati alikubali akasema bakokora kubeka masakara wekerba unenkigwe mbaumerane but the question is mbache in person because ikate batana kigago chikobarangeri bonsi bali aspirants actually jebukati enda tebetenga na ba etali baganga Raila Odinga nacholete national agent yo nacholete mu wakili na kirenge ntu bali bona bago chikogenda ase ege ikarokerie bago chikutwara na jebukati so teri chikobarasi Raila Odinga chikogenda bweka useruta chikogenda aba wakilishi babo mbaba orora lakini just in case manyo libaga na baba kogenda no kitu ambacho kiwezekani no they will be moderated watakuwa moderated lakini there is no way abantu babara atike campaign saizi karete less than 2 months lakini it is very important komanyege ntokerie go chikogera onyore chikura ngakikura umate gwake chikura is another thing na kuira chikura nenge ntokende ne chikura cha okobarwa lakini kwa jinsi ambavyo tunawajua mbatike campaign wagende meeting sio rahisi lakini ne Chebukati na badali bagana ro chikiro mondale ndia masakaraye na ilikuwa sawa kabisa Chebukati hata tenga kombe ya Iebc nkibangete byake makone ngoba choni ko babole free and fair kabisa aliwahakikishia roboti rumo ncho motakara ligoro ye chifarasi ye chivere tigandi nchiro ke chifarasi vere Raila Odinga na William Ruto ne chisera chiavu na bagendrete ko chionie ne chikampeni chiavu na bagendrete ko chikolia nyerosome ase page ya 4 ne page ya 5 ye gazeti ya The Daily Nation ase gazeti ya Taifa Leo umwancho motegereri roboti ruri chinguru monoga iga gose headline ya gazeti ya Taifa Leo egotebanga Ruto Raila wapatana kuhusu Iebc nechinkolenga nechinkwana chiria kero monto anyara ko bose kero yo manyara ko bagakorwa nyuma yo kuirania masakara ya sekombe ya Iebc na ko ba cleared kuirana bono ko kore campaign na kubuli chikura 7 na kikeli tuwa tabanga Raila Odinga kolenga na tamanga transmission of results na boigo Ruto na kero kinere na kia kwanerete korkinge bibionsi bono bikagara bagatole birengere bibuye kaine asengencho yekeombekeria Iebc roboti no rokwanira sobo imemono ase epechi ya kabiri gazeti ya Taifa Leo swali langu Ruto karabe kama sakara asa Iebc before atarabeka gabe Juma mosi a day before that konyoro complain iliyotebire abantu abakichikura ange 800,000 mbare deleted kurwa register yaba kweli kabisa sasa nili expect akifika pale bwana ulizie Iebc awaambie kuliendaje because nika complain eti mpaka akateba aba 800,000 bade deleted mbali bale kwanza koruchi stronghold alijuaje yeye mbuyata abo ndiri swali elio ekera ale kubolia abantu nga very transmitted guseba very transferred Iebc ri swali yale kumuboli number 1 ulijuaje sasa ndio that the first question ulijuaje number 2 Iebc nere gukora magana yubuli kibobo akichikura bali bagwa akachikura Iebc batebire ntuga iga amangano simbi yari twachagirikira je stamp ya chire Iebc I think ekitego kirase our deputy president is quoted saying I am the deputy president of this country. The Republic of Kenya, ndio. Intelligence report mimi inapitia kwangu kabla iende kwao wengine. Kuna Ruto is not enjoying intelligence by now because tuliona among the problems
Ruto anyorera as the deputy president gesa baitana ni president ikegera it is evident noko linwachi report mune yes chi report mune intelligence boundary kunyora fully so na chinyora nabo chitabe buna chiria ale konyora there before yes chichunjugire wono madenye nabo chigo yajibwadere gitagete gosongwake chigo ja na matetegete obori bwanya konya bori bogosunyundwa then bwaraga chwake bole ne ubielia botarairuru nande botarasongwa so nabo chigo jengenjogete gechinde yechitara bakuyad anyway igoro yechikura na byonsi umo waziri w'uburendi wa Iebc ya gatano Dr. Fred Matiang'i otebire na yani rumu teyo ya violence ira chikorekana asobo cholibo kwa byonsi na batoko na gatana tigoba cholibo bobe na tebetenga ba identified the hotspots bonse bamanyire babekira magana security lakini above all tokotebanga ntuge ndotete Kenya ye no morembe kabisa uyo chikobe president na bananchi bagachora ntuge ndetenga abananchi bale komorembe kabisa na bana siasa bamanyenga Kenya ni moja na nchi bukadi atenga we don't have another country Kenya is our country na iko peke yake so mziaribu asepe chia kabiri gazeti ya Taifa Leo buna nako manyoro wote igoro ya Ruto na Raila Odinga igoronga inkibagane tikuru asekumbi ya Iebc na orora sepichi ya kabira at the same time Raila nae tue certificate ya eyo gwanchero bono goseko ba cleared kuru asekumbi ya Iebc lyo kogenda koligi chikura asaba na inchi bale na omokonyo ye Martha Wangari Karua ekero emerenge bere ya siasa Kenya Kwanza na Azimio la Umoja One Kenya gendete kuligereje mbantu kira chiko ebererie bachiko ba okoboko umo speaker bwe Senate Ken Lusaka twara lomo speaker bwe bungere ochira sawa mo wa Kenya Kwanza Ken Lusaka tara teba boronge morengo ki ago chigotenenera kolengana nerekera kubori go masori gago tebana umahete igona lengo mo sani bu musike Ruto at the same time the president is my closest friend bono keraba etanete go twasinye tunga itugo chentu bono igo tole gatigati batirenda igate birena nabwate mepango yogo chigotangaza musimamo moye igemerenge yeberege mo pimete kabisa erana orora asago chigoswana ya soroboti uro soma CPJ 13 kolengana na maswali agendete kuboli at the same time mo speaker yongo chiale kuboli na ndo governor bwa Bungoma inyorana na araete kurwa umwaka 2007 mpaka 2013 abuno mo governor se county eyo yugo gweterekero keke wo speaker nyodo experience yake bintumbira atakoreta kwira na Bungoma choka tusubiri tuone tekero kuligere nende page ya magiga kabisa aba Kenya ntuchiko nyore shida sengenjo Kenya Power ne company ko supply chinguru chomulira iga Kenya egotebana it has run out of transformers yani yakolere chi transformer tebwati bona igo kungusemerero gochiese chinyomba ngo chiera kobe problem soma robot iro sepeji ya magega kabisa na abo magega kabisa bo igo du ase konye chikuru chiaire kurwa bose mbabwati nguru chigo chireta kera bata mbabwati bono previously nchiarengo bono aseba uchirusi no chiarete nguvu zao ndio zimepungua kidogo bose ne chinguru chiabo chigo chirusi ali chiake chinguru chiake ile kidogo Kenya Power is a government parastatal na umeona parastatal zote za government zinakuwa na shida ziko na misukosuko sasa lakini sasa waongea na serikali because power is serikali sasa iko busy kuenda uchaguzi abumage kanaende duti kankora na mne page ya magega abumage kanaenda babunge bono ni go bakanetie eke ombegia Kenya Railways keira ni chibesa up to 1 billion echibata tana kuchibara ko chirwa buna compensation ya se getagikie gari omuriro ya etete ya etete yes abantu mbabwate megondo ya baba ndabana barenge ko ba compensated bagataba tochi basa to ba compensate bagasaba overdose chibesa bakagenda chinde mbaba itia simu na chia tumegete bona bakoteba chibesa over 1 billion chitumegete bobe aba bunge batagete chirane asa audit report yagenderete kokorwa okay bairu 3 months chuka asepe chegata de gazeti ya Taifa Leo mwanjo motegera liga igabono omo governor bwe county ya Kilifi Jefferson Kingi omo speaker bwe bunge enene ya Kenya Justin Muturi na bwe governor bwe county ya Machakos Alfred Mutua niko benyorera sabe sana nyuma y'umuriki omonene bibi ya maiga Kenya musubati Anderitu gukana nga they don't belong to Kenya Kwanza
mbabu atiba Kenya kwanza byama byabo bire registered na Azimio la Umoja bwana batigaire gesundaime mbama ide ndibakora sasa that is a serious issue do yes bono eise ko bana ruto metana na ba promises like irobo gambi ndakupea hii ono madana ngaro chiko bwata jinsi roche kale to gatebi ngoko ligia kamosi kwara kura esikeime kwanyoro mosi kwabeka sendobyo kwamanya kurutensu yakaganguriye romosi aninayo daide ko yebwato yerete finally nguriye romosi oli hapana okay sisemi kitu lakini rende no bona oli swali ya ndire du eisa ko baruto irire chikura yes abantu aba promise tibatayo legally batayo so wa Kenya kwanza itakuwaje watasubiri 3 months ataweka pembezoni na bawancha araba emeremo of course personally wao tu personally ama usibali kurwa CV ama byabo nabo bakoligirwe abantu kurwa CV ama buna wana maendeleo chap muntu affiliated to that party muntu affiliated to that party wonye ni ministry atapewa lakini rende ekeama ya maendeleo chap itself iko Azimio na ende bono emetinye tato after elections igoma tato kwa elections igoneta kire mpaka karibu mwezi wa ngapi mwezi wa 3 pale March nalio baranyale kwerusia asoma bwa Azimio la Umoja wa Kenya what if another question another kokoboli what if kwa boli ligoro ya Kenya kwanza ile chikura kiko chikuba treat bono barure Azimio erera ile chikura rende ebyama byabo bado no biri me Azimio eronga kiko chikuba kora ngiko bakora mbaru ngiko bakora yes lakini bado byama no bire itawafanya nini wakirudi waseme bado tuko hapa tulienda kupima ujanja the other side tulia hapa so tulienda kupunguza makali on the other side otherwise mngekujiwa vibaya siasa ni siasa okay ni siasa lakini bae ngakie jitego chikokonya kende anyway usinikumbushe na role page ndanga ni ya Kalonzo Kara by the way Stephen Kalonzo Musyoka chani toke hapo asepechi ya gazeti ya Taifa Leo bono abagaka kurwa se county eli ya Makueni asarumo governor Kivuta Kibwana bono nigo ba moiro koboko Kivuta Kibwana na kumwake cheki aseganga yayo kuligyo obo senator imeye county ya Makueni bagotabanga Kivuta Kibwana no yomo bwa bagabana ba kolene mirememi ya sana asoro gongororiro ukambani watu wa hiyo sehemu watajua epeti ya gatatu ya gazeti ya The Daily Nation lakini naweza sema ukweli Kivuta Kibwana is one of the best governors ba kolene miremo ekorekana ogenda bono Makueni igokonyora umuchanga uyo noroche Sandy ole packed olikire Makueni County ya kufanya nini usi unanunua ya kufanya nini ya kujenga nyumba unanunua pale hiyo ni revenue nzuri sana kwa county these small things angalia hata Governor Alfred Mutua na akolete bintu binga bunebyo na baba charity anafanya kidogo kidogo kerorumbura oborai at least tige legacy gete tige kemanyererio gete kiko cha korokinga ekekerokyo abagabana barabaira lakini ekoyo okolete is charity ngiru ekoyo okolete is James Ongwae ekoyo okolete John Nyagarama Mungu aekero yake mali pema peponi so auwezi saulika kwa kweli rigoro ya Nyagarama na inyoire na tabegete masakarali tukoli igoro itakuaje oyo tabegete nyarigo nyaribo yes nyaribo na Nyagarama wana ni confused lakini umuntu tabegete na Amos nyaribo nero rengo mo deputy governor bumu Kenya Nyagarama anyuma tarasiribo mabona akaba promoted tekero kibo governor bono naliuma etago chikoli gichikura naende nateba mwete mungasi nakora yo mwako yo mwarorire bono mente yende makorere sasa nakuweka karatasi na kuaje no wale United Progressive Party upa epeji ya gatatu ya gazeti ya The Daily Nation mwancho mwategeria abantu 10 yomo nigo basiretia magimabo chinsemo cha Kanyonyo county ya wapi pale Kitui county ya Kitui basiretia magimabo naende barenge kurwa somo yegabwo gwakana chiombe by the way kwenye bagana chiombe abantu kianda bagasirie bugimabo abo batatu basiretia magimabo badai nyuma yo kumnyekiwa hospital toto 11 ligere lena by the way nonyega iga para ya Bomet Narok abantu basiretia bagimabo abantange saba gati abo by the way mungu Narok kwa Chris ulingo munyanyimbo is a young man muswade Narok kwa Linda Mora kurwa se okorime mune county ya Kisii walipoteza maisha yao ekereo bali netega aliale kurwa Nyamira kwenda umuchi Nairobi accident chabire sana another case yenano chega no Nyamira itukuligoro kera banza bali kuira maskara yo bugavana chigali
chigali chigutuma abantu iko nande abana siasa they don't even care. So ekaroko yona samagana ya siasa magana bora agende toirana. So afadhali sometimes sio vere kwa kwa mia tu nakimbilia. Sio 100 ni 50 jamani. So it's very dangerous. So robot whatever. Kanyete robot yorole page ya gatatu gazeti ya The Daily Nation abo gesomero roboti oyolenge ochiete kwa kana chiombe na survive ti. Luckily aga survive na mokae na bana konya baba ira senyoma. I say igode nyangi egora yale. Yes. Bono igagoteba ne gari yarenge kogenda se chimbiro na ndegari ya igire 14 sita imatatu. Bwana ndako bokolia bantu 14 lakini yeye mugetia bantu 24. Igoya yeye mugeti 10 extra. Igoya eternity capacity. Yeah, yeye eternity capacity na ende agoteba ne genta nyolete kyo mweli no gotebia driver agende ngora. The next thing ibaroche igari ya chiete bakeka baruta isiko. Mebere. Kwa nyolie basi elia weteroche. Chisemo chiria bukamba na kaguro tinyuma vibaya sana ndaba gende bapara baise kuwancha bagenda ngora itakuwa tam tena zaidi asipechi ya kane gazeti ya Taifa Leo ne botoro votiga mo baisa ko sora na chikampeni chia nenche ne buno mu Rwanda libene oyi akorokwa Zedekaya Budotich omanyekane na Buzeki yoko ligibo gavana bwe county ya ezidi Trans Nzoia Uasin Gishu County. Uasin Gishu County agatebe wana bafuasi ba Daktari Ruto bali ba UDM baba saka sona chikampeni chiaye ikigerere gale independent. Page ya 5 nalimo gazeti ya The Daily Nation Mosike William Ruto agota balishangaza wengi kara Iebc yamokliete yamoshtuete lakini yamokliete goseka nchira masakaraye enyoro na mzee Atwoli Francis Atwoli alisema there is no way Deputy President William Ruto arabase ballot hawezi lakini sasa akasema bono na very cleared na nkobanda se ballot baduma dembara gese ndokeria by the way ne tuka kubwate ekina kegendere to nyenkira nachwa na bo gwanchiro koligie kirogora kino yote ni wo mugabana oyo kabiro mugabana we county ya Nairobi Mike Mbuvi Songo na ateniwe atachi koligie mugabana ime county ya Mombasa basi ngenjokera kwa abira impeached you are impeached kiwa impeached na Fernand Waititu nafikiri pia yeye hana nafasi yeye hana nafasi wale walikuwa impeached kabisa ndio kero koligerelia Mosike William Ruto is strong politically kituanja ntotanja that is a fact he's Ruto, strong politically actually Ruto is a competitor. He's not a participant. He's not a participant. You know, third participant. Na Raila Odinga is a competitor. So ekerokogereria babande, you know, sometimes let us say the truth because no nyetomanye tinga kibago chiwagero chikura but according to politics because as far as politics is concerned wikatote venga farasi ni mbili ni Raila Odinga na William Ruto na ende du ise kama na William Ruto ili robo chalibu mwako yo itakuwa ataandikisha historia sengenjo hii ni mara ya kwanza ameuliza litangania boli kerogo compared to Raila ene tunde agatana kuchikoboli number 2 tana kwa opposition Ruto tana kwa opposition Raila Odinga who knows Raila Odinga sinishike vibaya Raila Odinga otemire kubuli chikura mara gatano abige tamba sakara itariki sana ine nabe president ya gatano imizi ya Kenya ndilo swali acha tusubiri tuone walisema it was strategic lazima strategy ni muhimu so sijui yale kutoka kwa itariki sana vile vya siekiru hiyo strategy ingefanya strategy inaenda na ile time yenye imewekwa analyst basi sana barabu bago tebana there is no way okoboli chikura libo na koira there is no way okoboli chikura libo oire otana ko opposition bana bago ngenda to reduce chances cha Ruto peji ya robot yoruo igoro ya Raila na Ruto ronyore peji ya 5 na limo na 5 na kabere ya gazeti ya The Daily Nation asepechi ya 5 ya gazeti ya Taifa Leo robot ndora kurwa se county ya Nakuru yokoligibo obo governor se county ya Nakuru Moswati Susan Kihika ba ngusu batoru ruko ngusana sana no mbunge Obahati Moske Kimani Ngunjiri asikirikia kotekananga maona Kimani Ngunjiri mbali na kwa Kenya kwanza igakoma wako boko mugabana bwe county yiliki Nyanjui oyora azimio la umoja wa Kenya bono egende gukigere ko leto muchando na kuirania obonyangongo bwa Ruto inse imeye county ya Nakuru eko aya agocha nyuma ya azimio la umoja wa Kenya gukora egikaro kia ya kabiri imeye county ya Nakuru mbona wakachagua Nakuru baada ya kutoka Lang'ata strategy labda I think walienda Lang'ata kwa sababu Raila amekuwa mbunge wa Lang'ata kwa muda mrefu naenda no agwakere kuru ano agwakere kula Lang'ata ndio then wakaenda Nakuru mbona wangeenda Kirinyaga kwa Martha Karua wakaenda Nakuru
akili kichwani. Kile kichwani sawa tu. Epeji 12 du. Aba governor mbale barenge sitting. Bare sitting actually. Yes. Na ende bono bago chikoboli sentunde ya kabere. But wa choli go drop chi deputy chiabo. Hata babanta babere ida babere competitors kwa sababu ati makali kwa sababu si ukweli du. Lakini politically ngo ikero montoba irrelevant. Tago cha kugokonya. Oyo no mo governor. Omo deputy tara bugata na era gukora emirimo. Eti rende urabora sange ba deputy mbale ba me outshine aba governor babo. Mo deputy okolire gazi mpaka amepata umaarufu mpaka baona gaguchikobe threat gochia sumu governor oyo. Ana mo drop tu. Anyway, among the governors were dropping ya deputy babo anu Iguru koro Kirinyaga, John Lonyangapuo koro West Pokot, Mohamud koro Wajir, onyore na mo governor na bwateki na court kyobo kurumi, ekabana nko bale go step ara side mo deputy ene rora akaapishwa kuwa governor. So ingekuwa Ongwae anatafuta governor tena ange drop Mangi. Wangeenda pamoja. Lakini alibondoje ngosu kabale bosi na Gesami. Sisemi kitu ide katubwata iga nibere I think ibere isato iga. Robot ndole ga igakuru ya chinsi chisiko. Bono amafuta abolire ime yense ya Ethiopia. Ya irere na nyagitali nero enene sana. Gotoka se chinsemo chiri chia Tigray. Iyo ego ekwa abantu bugwene wikachi chilifu chimisato bono chigali chenchira akore merimo ange 70% asinge nchama futata ya the same time ense ya Russia bono nigo egale koiro bosaga nibwa ya imeyo mucho monene bwense ya Ukraine Kiev asebone gotebekananga amakombora gose obosaga ni monene nigo bwarorekanete imeyo mucho kwa Siefalodensk imeyense iyo ya Ukraine. Nkole rene me gane berenga kerete kuro igati ngokora ntugokora mangano sikorwa soroboti oro no chuta tu gazeti eba goteba igana ekina kere kiarenga ICC ense ya wapi ICC kiarenga ICC Netherlands kia bokigwe kile mugwatera neti musiki Uhuru Kenyatta na Deputy William Ruto imefufuliwa tena na anasema ni makosa lakini acha niulize kesi njetibe kesi kimeza kije wana bagukora obede bagwa bara boss bakoli roborai Ruto wono president yakoliya anyway ngoge uchiya ngokera affect Ruto okay Sasa subiri tuone hiyo ni mambo ya koti page yune ya 15 na limoja gazeti ya The Daily Nation kole page 11 uboroire mbore bwatebekanire bogocha it's like another pandemic after corona gocha abokoro kwa monkeypox abantu bago bimba obotono bokoboke nabe ko machikubweka na chickenpox yes bono batebire tige ministry ya health yabe alata sengencho cases sinchiro rachigotebekana chia tokire Kenya but samples chia tomirwe go chia sense kieye chia tomirwe go chi Senegal kugenda gokorerwa obotuki zaidi chinguma chitarani kwe chigotebanga mate abasaya sekero bakora testing ya chiabo bago chibakorera bande cross none ji virus bagotemere minyama buneye finally minyama buneye ndaje kwambukira mwanya bantu inakuwa ni shida kubwa at the same time corona yatakire koirana 112 people batoge tena burairo obolit koligora Kenya so abantu bagenda kubeka chi mask na sanitize ase jiseke mirongo itatu kera Jacob Bongeri na standby koleta gaserugi chiko soli nabo gosolia etimu ya Tusker bado nchi chirengane tine timu ya Kakamega Homeboys ntoma dire leo chikomuke kombe ke Premier League ya Kenya etimu ya Vihiga Bullets ebaire to relegation ekeronzo ya Sugar banu surigete sana ko relegation at the same time etimu ya Bongereza jabu etugore masirige na liesa gere timu ya Hungary aseke minano kilige kwanga UEFA Nations League timu suru kwata kende tudondoke hapa dondoka tu mimi sina jambo mimi ni mgeni leo lakini dondozi ja wacha tuingie wapi wacha tuingie Kabati Kitui omoise koyo mo by the way tarasoka moise koyo mo tarasoka nekera tarasoka abaise ke maite konga inu sana kuno nde bwensi ara ngainwe kwa iwa wate bango maite enche mumuro timetinge kyanga inete igone nyorete kinda sare akitima timbire chaki munakula story mingi bure na muko na akili zenu asa alena akili wewe unaipeleka wapi nganilidanganywa anyway
akacha tebunga bono genda se murara njete sana akanchu muragete kera mwancha egabidi nga mumuro yetali naja baiseke bamwe abakero baumira naiga ebe ikaro imokora twara no bimaete mesengo tokora watingo bakamoseminga ki enda kwa muganga kenda asumunya nabi agokonye ubike ndo bibwa to mumuroria mobenero busani munyaruko yakanda litangani akaendeli yakabere kumbe karako ndano muganga oria rega bamuso igagokiri no muise kuria kono litukeli mongo yandara kerate te ko muama liogo akaja konya kumwabusa ngorangora konya kumwabusa konya kumwabusa musubadi yaka modayenga wewe unanikosea heshima kosa liora maskani nje ndindo jinga bintoko nkorera mbia vile muganga oria kama modayenga si mimi ndio daktari na kutibu tulia ngwaja ade ngwaja etulia nare njira ya milio koliko kolegazi ka vizuri kampapasa egakora kumukuna iga muisiko lya kagechiwa akamate itiga kongosera muganga oria akamate ufanye unalotaka usifanye nare njiro tutegere konyo liogo yuchi okole mirimo muisiko lya kamutai mungora kamubwata jinse moche Johnson muganga oria agakura sana mpaka akamwebereria kamotebi gakiwa ne agora jentige si angetumia dawa yake du aigona to kumanyira ko sedio gelingo koralire gas umugango tango mubekere lyogo no muisiko nera mwache because ilina lyogo lya muira lyo muisiko obo kora bwe kono buji bwa roma se nyomo rake Ola gorwayo I don't think uzumo nyaroko ranyo adeli yoko liyo kanyaro murolia sometimes subiri naboko nyaro muntu liwanjete with time lakini sio ndio alipanda ande sabanya sago konye mangana yo bonya nabitikana nyore gazeti ya Taifa Leo bumanye yo manayanda manga sinchira yo ikiranu at the same time tubwata same mitandao yonsi ya social media Facebook Kisii FM 94.1 nsemelia Twitter @KisiFM @Kisi_FM nsemelia Instagram na bayo naboko tonyora nsemelia YouTube Kisii FM 94.1 like subscribe na wego share tukina sobwamo nchenkoro kwa duo monyakero ukoro kwa lana mora nchenga nyore gazeti ya The Daily Nation na wego bwatia mangana magia asokwe manya mange. Asante sana weka chinse chisiko bunakoretu asore na Kisii FM Imanye ariro borito asama gazeti kurwa Kenya weka chinse chisiko bunakoretu asore na Kisii FM Imanye ariro borito asama gazeti kurwa Kenya weka chinse chisiko bunakoretu asore na Kisii FM Imanye ariro borito asama gazeti kurwa Kenya weka chinse Enka yomugusi Obasemia mubwateno Obasemia mubwateno buya Emusi bazai Como gepidiye kia Emusi bazai Como gepidiye kia Mekenye mwana bubara Ite kogo tereka buya Mekenye mwana bubara